Idi deng, denang panareki pacoba puange, naliwa sa dire sadiola. Matano lada ni uti saraku deng. Maga deng, tapuji ka. Kang kajaran wa di munring na adatta, mitau ka. Dia mangule pasok kui. Dia ule mapatan tu deng, memang iya pun nati. Tapi puange makelori. Magani ko dia ule puji ki. Dari magagan di parni papujiku sapai capana. Jumaeng, pura mau pacing le orang endi. Tinran endi. Perlu buka deng. Iya endi. Tajan nih, warna sungai kidolo di. Tajan endi. Itu nih. Mana sepinan reu teduki. Iya deng. Tolai. Kira-kira salah kumkati lado pala supa penadiku dianceng. Hama palasu nih bos. Pala su nih tola. Daun lepereng. Jadi agar apa beli nenceng bos? Dewi sepo itu lah. Intinda. Pasal ni papa nak diku pak purni pala su. Mau yang kepediu tungka. Aja ditungki bos. Rusaki lepesangi. Beko caranya ulem malah pesangi. Natasio masa ni dia tiku. Kota na puange buka ipasio na. Dan ulem mamuka. Mesti bawa sedih itu ki bos. Manang ketola. Kita rawak dah bos. Ati dulu ki ceme. Napa nih? Ali toki cami. Kudi boleh. Bola di saleta. Ba, bisa ngalekum konja. Tapi bos. Di sekom konjal ada ki. Kaya tu dia wiseng. Tapi lo kama aku tanah. Salah ga? Kota konja mapoji. Jangan salah bos. Tapi yang kedasang isal. Sengale. Liwa atau sedih bate ma pengaja. Pada tu ditengkem akun relodiko.
Kamu capa kah bos? Lagi dari Cece. Pita padi sengeng langsung. Langsung aga. Pokoknya langsung bos. Langsung. Tapi mana seni? Iwan nih. Ketulu-tulu si Cece. Papa di sengeng luar negeri walangi. Padiseng aga tuh lah. Pak Guru tokas ya. Kenapa guru ki bos? Tengah benih pi. Kalau tuh nalu kebaja. Punya kamet tuh pamanara ki padi sengi bos. Telolok ke tuh lah. Lo kasih coba-coba daftar PNS bos. Supaya menonton pernah di kulokuin ibu bidang. Mau pergi KWI musola itu lah. Tapi kau bu bidang ala samu. Bah, lo kenembe. Tak kali ya na gagal masalah Papua aja. Kau iko harus kumatuju cicengi. Ngapa nih bos deh? Lo tau nggak kau diteselai kaya itu lah? Siapa kur bos? Pak masih buka seding. Tete siaga we tau mu tuh lah. Beras ra bos. Atuh, lo kena terminal le. Nasi lama kau tuh. Wah, tau lah di. Lo tau ngena selai. Bos natana ka sedih selai kampungnya. Mana nggak tuh lah? Bu bida bos. Magi bu bidang. Natana hati ku selai bos. Tapi kok dia selai. Tapi kalau malah di lobot tinggi. Betul lah. Welo dua aku mah 7. Tapi kau mah decek ko. Pabine toka lah. Ba bos, lo dua muki. Itu petu perlu ya. Wai. Gelop tuh kata-kata mau anggota. Tapi itulah. Macam ni murati mulo manci penes. Dewe bos. Tapi misen itu. Tuh di kampungnya. Ya pernah sakit tau. Kau mencaji PNS ki. Jadi bangsa nih ya itulah. Tanya kau. Tahu? Dewi sengi bos. Tapi korupata lo diita. Ternyata tahu. Jangan mau lanjut kata-katamu. Jadi pasakku. Jemu mita. Tanya gana. Nasa ngamukku dipasu polipeleng penonton. Gak tuh. Taben di tak peresa sih, dia tuh gak kurang. Jadi, detong gaga di runtulo sando ye ulewangi petta desa. Sabar kindi matulili kak di kampung nih, digagurun tuh kangnya. Pak Disen itu, dena jaja sena tuh di kampung nih. Maga ni pale petta desa. Nah di tomi bawang uran wang. Mega welosan rendi, tapi parelot tak, dena siang ke ulaweta. Kau di selewak kampo petta desa. Pura negada pederang. Maresawe yendi, paliwatan dari parelut tak, tomari lalemi bamu lemolai. Koya apa tujuh kundi, puan bosek di era cerita pemeng, siapa tahu berubah pikiran nih. Kau deni gagal alaleng petta desa. Gani diage. Narapi ni watun na petta desa. Yan itamakko. Butain chair bos. Puan bos, lo kini era cerita enceng. Kung masalah yung mo parulawangi pati di sa matata ni syaraku. Mata sa dindi, Magalo kapang kuya na dolo si pacari tapat desa. oh yendi, utajan ni pelek dolo ko rodi. Puan bos, Song,
Magen di. Ya mo asa ka majasi pa di. Pak ko ya ada tak kalapur ni palesu. Wape maliagat ni pa imo. Dena di kak kasi marelau. Arelo mo kindi. Sangadi na dito na supol ya sara na. Nasa batak kalupo hindi. Maga na pale puang. Ngayon di ba makatulog ka? Perlu kasi disepuang. Yaro papuji. Dagaga mula sanray. Upahang ada datang di. Nay perlu to di pahang. Di saatiku. Nasaba na rapi ni. Wato na si tulog ki. Kutulog ki nasa bawa ramparang. Na ditulog ka. Mapunangi ki. Talinga lagi puang. Salah itu carata mapoji. Kau salah kan di. Paguru ka. Nek mesti. Di pak guru ka. Mesti to di upoji. Padi cengir ampe nyawa ata puang. Penyamakun de bansa ko lo di puminasa. Makun de saya sama kagasi. Di panamaraku keburu na lagi. Talinga kan di. Nandin uli di wajah. Pasuki paluluku. Namo si aga wajah to. Bapuang. Upat turun ni akad tata. Cani temak ko. Nek perlu diseng. Ule dia pun nangi watak kaleku. Tapi madam peka madio. Ko sewa waktu dia dulu 50 nangi tiku. Bandi. Daw ni diagay. Pura babra ni sompekku. Pura tangkis ini guliku. Wala labwe. Ketani di capa na. Pasanga kak dulu Cece. Wah setumbe kurung balu lah menceng. Dei Cece. Mapalena pano moli ka wenyenceng. Magas ko. Itu sedih dulu lu ke belamu. Pak lu lesing makat daw. Cece. Pasti kamu di Cece. Enceng. Telinga ko. Pala ba toke? Hindi ko makunda. Napilo si Boting. Pambos Cece. Pambos Pak Balugabay. Naga ko enceng. Dapat tampuri ko. Dei Cece. Alena tulog ka. Na syaratnya harus diterima di tanah. Astaga nana ye. Agan naman to nas di kampung Laki mo lagi. Di pan pertampung. Lo ni dia lagi Cece. Cini temak ko. Alena baru leban tuh aku di kampung Ba, patong ako enceng. Tapi
Deton ganti lada. Dewi cece. Rupa kuraga nasib ding. Bah, sabra kenceng. Pelo ni jagai. Kurang yang padamu tuh. No, kumaga. Dito welo iya di kadaw. Ito ni welo makadaw. Takala mesti bubona. Hindi lo makadaw. Nilo ka bulu tangkis. Cak ko na kena kesnes. Narapi ni kapawatun na. Upake pake na pagruwa katola. Ay, Cheng! Ay, Cheng! Ay, Cheng! Madi kita terundi. Dia ada baga gede. Pak Ustaz. Yolo ini. Yola nih Pak Ustaz. Yolo ini di. Ini Pak Ustaz. Dan yang kena laki Pak Combang ada dulu mulai. Magawin di. Mata nela ada di TV saraku Pak Ustaz. Sebab kita kak kau dipaturu kak ubaliki TV sarata Berenger lagi sih kak dialognya tuh. Pak Ustaz. Berarti dini. Ya itu masalah ya. Kemana solusinya? Kecuali Kecuali apa Pak Ustaz? kecuali masalah tapam. menjadi teri Pak Namot tadi kulat itu capu yang matamu tadi ini merubah konjakmu saya Pak Ustaz itu nateri meskipun konjak tapan nih kok Masalah ani ya Pak Ustaz. Tapi tanya masalah apa? Masalah hati. Bandi bisa mau jatimu. Tapi nanya itu hati ya. Yang kamu Pak Burana. Sempajang. setelah Pak Ustaz ini naik namun terkesi cami dia ini sengi lagi majen nih Au. Salame mungkin di apa lo kimalatin na punna nati musalay gimana manu ko wah ini tiga oh ceng mai kudu mai Luka.
Nih, Lagi lo ketiga. saya tak paham bro. Nih, saya tak paham.